Kahinda-ini ya gutigirira muingi ni wahimbiria mihang'o ya utari wa andu ithiete na mbere na kunyita thinga thiini wa icigo itiganite cia bururi na mwena wa Molo ndundu ya athuri rungu rwa muikariri giti wao David Gacuki mathiete na mbere na guthingata muingi gutigirira ni matarwo. Nipenda kusitiza mambo ya census, tukizingatia kwamba census ndio muamuzi wa idadi ya pesa ambayo inatolewa kwa eneo kadha wa kadha. Mihang'o ĩno ĩbangĩirwo gũtabanio kwanjĩrĩria tarĩki 24 mweri wa kanana mwaka ũyũ, na ũmwe wa maũndũ marĩa meyumĩrĩtie nĩ atongoria kuuria muingi kwĩyandĩkithĩrio kaunti-inĩ ciao na ndundu ĩno ya athuri ĩkĩingĩra ndereti-inĩ ĩno. Kuna watu wengi, vijana wetu, ndugu zetu, dada zetu, bibi zetu ambao wako kwa muji Nairobi, Nakuru na kwengineko, ambao mara kwa mara huaja kupigia kura hapa sababu wao ni wakazi wa hapa. Mahitaji yao mengi ya kifamilia wanakuja kutimizia hapa. Vile vile tungeweza kuwaomba kwa heshima waweze kuja wakati huo ukifika, wajumuike na sisi tuweze kuhesabiwa pamoja. Ndugu zangu wale wako katika sehemu mbalimbali ya Kenya waweze kurudi hapa nyumbani wakati kutakuwa na ile census. Mumbunge wa Molo Kimani wa Kuria kinyita mĩario ya athuri ya mbaru augite ati thirikari nĩ ĩbatie nĩ gũthondeka mĩtaratara mĩkinyanĩru nĩguo gũtigĩrĩra gũtigakorwo na thigithigi ya mathabu marĩa makaumana na utari ucio, kuona nĩ makahũthĩka na njĩra nene harĩ ugai wa kigina kũrĩ muingi. Kwa sababu hata kule wanapokaa siku ya kufa ikifika wanakuja kuzikwa hapa. Ikifika ni time ya kupiga kura wanakuja kupiga kura hapa. Kule hata wengine huko ambao wanakaa hata hawana mashamba, ni komboa wamekomboa. Kwa hivyo mashamba yao yako wapi? Yako hapa. Kwa hivyo kuja uhesabiwe hapa ili tuache hizi kwa revenue sharing formula. Hiyo mambo ya population ichukue wewe unaenda kutajirisha wengine na unaacha kwenu kukiwa na shida. Mihang'o ĩno ya utari ĩrĩgĩte gũtabanio mwaka-inĩ wa 2009 na kuria kwagĩire na ciũria nyingĩ cia maumirira ma utari ucio. No kũringana na rũhonge rwa ndari gũkũ bũrũri-inĩ, maumirira ma mathabu ma utari wa andu makanĩrĩrwo thutha wa kahinda ka mĩeri 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ Kimani wa Ngunjiri.